Kunaon maneh botak? Siga nu leuleus. Lapar mi euy. Ah, jai maneh mah aya wae. Cuanggi tuh, cuanggi. Ya, Mang, siap. Alhamdulillah euy. Panjang cuanggi. Itu Mang, itu lapar. Suka teh ujang. Dia mah kadi gira mah. Mancik pangan heula mah kalau ngajagaan. Rek baiklah ka imah lapar nya anu nya mah. Astagfirullahaladzim, cigana kesetrum ya mah aduh. Laris manis. Nandung iya dong. Setrum cigana mah dageheng. Alisnya kunaon careurik Ongko ka setrum mana geheng cenah. Tempo da biru kersare. Cigana ku setrum tadi mah dageheng. Tapi dah bener geheng siga ikan setrum anjir. Sia udah kena yang pae goblok. Dah iya. Sore capek gawean. Belas Teran Mi. Iya, ada bocor gitu. Bocor. Kayak mana di kamana gitu Jay? Orang mah rek ngalamanuk kayak mana? Manuk di teteangan dan sama botak. Ayo, goblok.
Mana? Itu tangga tuh goblok teh. Mana teka ciri? Itu tangga tuh katinggal dijelasin tuh gede. Mana anjing eueuh. Eta aya mana udung. Mana? Tuh. Itu goblok tuh ciri tangga. Mana tuh? Siap orang mah. Cuangke masuk. Cuangke. Bang, cuangki bang. Bang. Cuangke jam. Gelapnya antasan. Iya bang, nih dia. Sebelah jam. Tuh bang. Dia udah di. Lain dijadikan net. Cicing lah, mang kurang temu gawe net. Tadi mang cocok jadi net. Ya. Kan usah jam. Ganggu wae teh. Bawa pergi. Goreng ada gitu. Bikin rangsang tuh. Jing sudung kedon itu. Entah kopina. Bilang dong. Ngopi nih. Kosong atuh kopi teh. Nanti mana goblok pahit anjing. Mana baik hati. Dari kahar kumaha mana suluh. Maki tempo malek karet sebut nih posisi Pak. Cing kayak jangan dong. Dong anjing amis gitu kayak. Kamu yang ngomongin orang? Ente Pak, cuma ninggalin mana hongkol. Bikin manteng Pak. Ya,